Iji ni Wero TV. Nibo yano ntuba kuwatanira na batu renge mutegeri na orango kwirite ukabere to kuwatanira na Gigi Duranira oro kwenda itekia useneta ndani account ya Miro. Karibu sana. Asante sana Duranira. Thank you very much. Na tuita straight ke bioria bieto. Mbere atu ariria itekia kwenda kia useneta. Uredro ore kire any other leadership position. Igwega sana Doreen and team ya Wero TV ibo kurita ngogi ndongi muno no ntubwe na reporting njaga. Thank you. Ikomba gutetheria mumiro. Asante. Kumenya exactly imbie kwendelea na bondo kuthura tongeria babega. Oni nde Gigi Duranira wamburia kethera ndethura ndina gite kingi gyo tongeria. Nora mpumba kuga by the grace of God ndiratongeria gonto gokwingi kuma ndi muritwa wa primary ndari prefect actually kuma class 6 ndari timekeeper indari nkengere, you know that is also leadership. Nyabuti utongeria na ibwe ndaga discipline na ikona ni ubwiri kwithira witeni na matha nkurukie bange bonde na indari storekeeper ini ndaeja arito mauku for ndi high school I was in charge of lights kana Wero ini ndaora ya stima ini ndagwata ya tarira gutena stima ya ciurite karabai ko indari mutongerinya na uyu ndari chairman wa drama club day form 2. Imagine day form 2 ndirathuro ndirera ntwike chairman wa drama club na Mantuja wildlife club. I was a leader na ndegwita university na mbuginya kithomo mwathani na ndari mire ndegwita school form 1 no nto indagwite class 8 ntakurukite ndirachwirwo school kuratuika school ikonora ndireta Kibirisha boys igerio bikithithe with the following day I performed ndadithirie boy mono ta mwembere no ntugeta form 1 no utenenya notes uperform boy sana lakini no ntubo tugiba mwathani na hard work murungu andari mankiuma form 4 indari number 1 in the first 844 class in a queue ndireta university ngikuruka university ndirethera kwina kithurano kia aritwa Bamiru district rira Miru district ya gwatene Monka na Embu gwita Monka Isiuru na gwita Monka na Nyuki ikwari na kithurano kia tubeta kwa Mdusa Meru District University Students Association ndireta kuratuika gitikire au nimpomba kurunga mande first year tinga gitigia vice chairman ko ndireta ndiraria nantu ndiraberesa ndiu na ndirabera kira gituma mpenda gutonya utongerie nebu na ndirathuro ndi vice chairman ndi first year mwaka jwa mbere uje university tamu mbere na otherwise mbithiritwe ndi kanisene nontu I've lived in church ndi mutongeria ndambirire gwitana Sunday school ndi class 4-5 gitana na bangi Sunday school nyaba na ndi mbona abakuru bambere ndabaitana Sunday school kanisene kora kunde mbithiritwe ndi youth leader ndi kugurana inyande gwita ngugine Nairobi ndatuika mutongeria wa men's ministry Nairobi Pentecostal Church Karen imbithiritwe ngita ngugina youth twina youth baraba university na baraba tete college na baraba to youth professional young professionals then sitam kana kanisa ira ito Nairobi Pentecostal Church mbithiritwe ndi mutongeria wao inya journalists baba ingeja wa ihiga mwaura ujo sports baba citizen bauni antu ndithiritie mentorship ko imbithiritwe ndi gutongeria na inyage siasa imbithiritwe ndi gutongeria na ndene Miru ndiragwatanira na wana bunge bonde ba Kenya nyare aba formaga Mount Kenya East Political Caucus yunda ari mutongeria muchemene jojo ari Chuka University. I was the master of ceremonies na kinyarea kwa ari na maromba jara ya Uhuru President Uhuru na Baruto na Bakalonzo Musyoka ba thiuru kare atwari na maromba Kinoru Stadium no tubamuthaura riri ari na ari Hague iyo ndatongeretie mushemani juu na ngwetikia bandurite no tuibo ibakona inkombenya political leadership. Thank you very much. Gigi no nto kwenda giteke kia useneta no nto utarite teke na tikingi ibwega niki no nto kwenda kwa senator na nte kwenda kwa MCA kana MP tiguo kuria oni maisha ne jako ja kingugi ngugira nditaga the moment nditangugi cia county assemblies cia Kenya county assemblies mwanya indithagia programs cia kuthomithia MCAs mantu jegie gukurukia sheria cia county mantu jegie kurita ngugi no obici ya governor
nontu county assembly nare MCA bethero bari no bicie governor nare governor ethairwo ari na ministers bawe obisi ucio ithiri gwiri kwethero gitaniria ngugi ndene county kenda jara baba gukurukia bari executive kana obisi governor na ministers na chief officers iba batere kwethero bakijaretaga through county assembly nontu county assembly niyo ina ntu bara bathuri iwananchi kenda jara jo kuruku aja obisi ne governor jake jakiri baba akirishaga mwananchi omiru muntu ujo gwetwa MCA akomba kuja tegera akonetheri mantu ja mega etheri mantu ja gwetania na budget mbeca iririo nori bangiri netheri ja gwetania na mantu jare wananchi bakwenda kwa unaenda ataka ngugira nditaga no twindiraga na county assembly mwanya mwanya nkona murungu na ntethetie ndomba kugia umenyo bora ngugia county ibatere ni gwita kwa undategera mantu ja kwa jara jegie mwito ju ndina juju otongeria nkona aria ume bwakwa na skills iria mbonete cia uriti ngugi ndene yotongeria bara buri ndene Kenya ngategera nkona ngaitira ngugi au kiri obisi ya senate nonto ngugi obisi ya senate ni egwiri gwakikisha ugatuzi kana untu buria bwawo county governance ngugi ya senators iko make sure county governance and devolution generally ni gwita uria batere ni gwita kwa ndatega umenyo bara murungu ampete na inya kithomo kira ndi nakio nkaigwa igikubwira antu au na te kuga ngugi MCA gekwa na mtu tithomete ari inya ni kwenda kithomo lakini gwikira tutaga kithomo na experience no menyo no tubiu ni nto mwanya nkaigwa ni aja ni onkubwira kiuriti bwa ngugi na Gigi Okilo elia uni mbibito maua oni nde Gigi oni nkuibwa nde the best candidate kwa etekeke oseneta ndene akaunti ya Miro ibwega sana imbie gutuma mbuga onde inimbweri kuthurwa ndi seneta na timuntu ungi ndiuga atiri number 1 oni gweteka mwito jo tongeria mbejete no ntu nkuigwa ndene kwa murungu nekirite onto bubu otongeria kwa ndi na calling number 2 no ntu mbethire tonde mutongeria na ndi trainer wa mantu jo tongeria no ntu inya one of my degrees masters ni leadership kana mantu jo tongeria ndomerete master of arts in leadership imbije migongo na kinya kambuni na inyango gichia ubishiteje ciokagira kana ikagwa kuringana na utongeria kwa ugento kia mbere ndi na mwito jo utongeria ndenekwa ntejete no ntubwa mbuga kwenda kwandikwa ngugi kana mbino ntumurugu na tharimite as a person ndi na mwekuru ndi na twana na inkombo bathomithie na itukari bwega na ore mpomba kuga mbejete no ntubwa mbere ndi na murigo jo kuritira antu ngugi ndene ya Meru number 2 ndi na kithomo kira kiomba gwetania na obisi yeu number 3 ndi no menyo number 4 inkwira antu batutegere inya onde Gigi no ntu inenkana ira si inya cio tongeria nkauga ri ya Meru no ntu thine Meru ne Kenya te Meru aki te barabara na te miunda na te maskuru na te roji thina ikuthura atongeria batina matakwa ja gwitira wananchi ngugi tokara kuthura people with the right qualities na ndi mpeja na si inye mbere nkaugi character imukari jo muntu aturaga atia achore bawo ibau family ewere amitongereti atia bobo ngwa family uba uga atia ntoto chiawe na aturi iba wachera na yana bo nkumewe niriko pajeri credibility igwetekireka nteto irio kauga na aruo nontu no kwenda kura ugachiuga 2018 kana okera antu andagurire kura teka bwampere kura andagurire kura chienu buri okuga na aruo kathithiria antu ukabuga next year si namba either to capacity no mwana competence kana capability ere kuona ni ethera ugo wina qualification sio bici ugo kwenda no tuno wethero no gwetio bici fulani ende twagutagara twakuthikira utino menyo bago fiti obici neu kana nyame kari ekute okarania na antu kana gwetikiria kwina manthi na ari antu bari ukethera go urienda kwathana gatuge for example in Nairobi kana weja na joka thura antu bara bageta na ara mashinani menya kurinya atongerie banenkana ira mbesa bakwanthie ni buthithio ende batendo kinya na ari na sie mwisho ngirikia calling mwito mutongeria ro bwiri kuthurwa no ria wina mwito jo tongeria te mwito jo biashara ejo kuthithio thuria tuge na mbia cia county kana kuthithia ina apo kenda buthithia contract jo thiri kweja
imwe tojo tongeri jo kuritira antu ngugi Yeah. kwa usie mwisho i calling na inkuigwa ninde na mwito jo kuritira antu ngugi na mutegeri akienda kumenya uni ngethura jiji thuranira isenete kwa agenda ewe ira nene Burundi ne account yetu emiro irithiro irimbi ibwega sana agenda ya obici ira tukuthithia na antu bakenda kwaria urongo guti na obici itithuriri mantu jaria ebwiri gwita ngugi teni nkathurwa na ndi ndatwika senator mbuga ngugi iria nkarita already obici ira no ntu ni eundirwe ikatiba katiba ni enenkeri obici iria ngugi ciayo na ngugi iu ni ithatu mbere ya mbere legislation kana gukurukia sheria cia county no ntu senate narabakaraga Nairobi babwiri gutungaga sheria iri kona ile ciombo tuma county ciita na mbere bwega lakini kiri gutunga sheria cia county senator nabwiri kwambiria mbere atungira county cia Kenya na batere kwija Meru ethera yuni batere kwija Meru ngategera county yetu ria kari na ngatetheria nyanto bara beto betako MCA ino ntu I'm supposed to be their role model na leader wao no ntu thera nditetheria gutunga sheria cia Kenya teka mbatere nya kwija Meru nkamenyimbie kwenderea Meru kende nya kira bara Nairobi tutunge ngatungaga ndi no menyo buria nditite na Meru kenda mberaga janara gwetu Meru kukario nona ninge kethro ante gwitanirie ngugi na antu babetu na nkijaga kibo kubona inya wodine na unambi ngatunga sheria cia Kenya indi mberukirite kaunti yakwa kwa hiyo mwaci omba inya kweje igoto inyeria na ntigutethia kwa hiyo ngugi mbere ya senate gutunga sheria cia county through the senate yaijiri kutetheria mantu ya revenue allocation uria mbeca igagwa iri gwetanara makaunti-ini senators ibakaraga nthi baka debate formulas cia uria mbeca ibwiri kuga bakenda kwithira kwina untu buria bwa ku make sure mbeca ni kugawa uri baterete kugawa ningi bwa jathatu kwina untu bwa representation uria members of parliament bathia representation imbwiri kwithirwa mbijende senator Meru represented kana ndungamirite antu ba constituency kenda cia Meru na ward 45 cia Meru imbatere kwithirwa nkiakikishaga ngugi iria baba baina Meru bakurita mwananchi na kumenya ni batere kuritwa no ntu ngugi iria yobici senator ikario ya prefect na ikio kona antu bara baingi inya ma senator bare ndo me matoka beta itene bia governor no ntu ngugi senator ite kunenkerwa mbeca gutukigwo kugauga ina dispensary gakwa ina rojo rugekirwa ira ate ngugi senator ngugi senator igwakikisha kwero rugekirwa rugwikirwa kwerwa barabara ikathithwa ne kuthithwa kenda omba ko informaga Nairobi na aria tuthithie ni sheria ina ikenda bara bena aria ndibenda kuthithia uju gwita bwega ngikuitaria kidogo otembia ofisi ya senator siderwa si terierwa ini cia maendeleo county neku gutembe cha senator nenkairwa ero icia gwa kwinja barabara kana cia maskuru kana cia ngugiri ko kana eriko ngugi ya senator ni prefect gwakikisha ngavana na kuthithia ura batere kuthithia na MP na woman rep na inya MCA no ntore tukuga we Nairobi wakikisha devolution ne gwita ngugi to mwanka weta wone antu bogi bagwita ngugi kenda weja bakwira tutikumba no ntubwa thine we gatungirwa sheria Nairobi ure ngomba kuthithia atia kuthirwa lakini urite goko na senator bara ingi betere bara ure Nairobi patikinya inya nara bathurirwe na ndi muntu agatungithia sheria atia aga menya we senator no buri nya kwiritaga ukeja kwaria na MCAs ino ntutaka buri anthu ukeja ukabera tubwiri gwita ujo kuringana na sheria tutunga Nairobi tubwiri kugita ujo ibubwiri nya kwaria na governor kamu advice ino ntu ija gwa mutongeria wao lakini nakuwe senator still no buri kuthura we ndaracha yokinyira thirikari ria nene kenda rira kwina itibi kugawana aria kana to maendeleo tumba kuumania na obici iria nene ukomba kwaria nabo kabere nya gwi county ita wa Meru na tutu ikathina ka Kenya tuna ntande kuthithia atia na ndio ntubunge na bumpenda kuongera au uri senator Ameru iba kunenkerete obici nene no bwiri na ndi kuthugani uri nya tubomba kuona otethio inyethera tingo gieku ino ntu muntu na bwiri gwita ira twitana gichongo an extra mile ijore muntu omba kwira mbakira nyomba ntethia muciari akwirite umwakire nyomba wa mwakira nyomba ugataka kuona umwakira nyomba lakini nyomba itina itirigeri ukauga amiongere mirigire kwa winya uri senator no bwiri gwita mbere utegere uciuria atiri ni atia ungi mpumba gutethia county ya Meru ni atia mpumba gutumira obici ya senator
nkaretwo tethio bungi kiri county ya Meru. Yes. Na ko rewo wo ni onto bori ko lweletio ko na no wende bobwithe kendene account ya Meru. Bwega sana Doreen. Kiri onto bubo me bubo rwego runkuga nombake. Yeah. Oni onto bora bumaketie mono Meru integerete Meru ndona school cha primary. School cha primary cia Meru twina school 954. Na school ira cia Meru ikutuguikiana ba mono antu babe mashinani mashambani na inya tauni. Lakini ugataka kuona antu barabe na tubecha barikiana bao private schools. Ugataka kigerio gya KCPE ukona kurirwa na baraba getwa school iri anene ibarabe na maxi magana jana gwitia. Weta primary school cia public. Ukethira orita school wena prize giving day. Ukethira bariuga na baraba rakinyitie magana jathatu ni ana batano. Anga ni ana mugwanja ukorio mbere arari na maxi ngana. Ukero barai na maxi 350. Na ndio koria na babe to be Meru ri ethera school we for example uri mbere na 350. Na atira geretio wenka mbuga barari na 50 kana 6. Ana bau bageta school iriku baga compete gweta school iri anene iria twendaga na bangi betu beta bageta Alliance bageta Meru school bageta Kaga Girls bageta Mangu High School ethera na bara tutikombo ba pump ana bara bantu bara mono batena mbecha nyingi ukeja kuthira tutigutetheria antu bare ana bao bauma nturene ana bare utemi undere were bakagitirwa ana bare rugairo bomba kuona ndene Meru ikithomwo aki no ntutikingi muciari omba kwa mwana na twikara tukiuga gaitu kwenda utethia youth youth yo yojuri mutindwa yojuri maoa yojuri kangeta yojuri mutuate yojuri keria yojuri ntura chemero chionde na nde turuga tutethia youth yeje na kwe bangi bakuma class 8 ote skuru bagweta injaga tobe otebo bakomba okuruka bomba gweta university injaga kana bathomera course injaga ko ukira tuko breed Meru ithina na thina na ana bambere ibo bari bega nkurukie bana ndi no twara bambere ibona kamunda bakagitirwa mwana ucio uri primary narua ote munda jao ejo Meru munda jao ikithomo ko uo ntobura oni kwenda kuringithia oni ndathuro senator Meru ngakikisha each of the 954 schools na utengo ge senator ende oni nkamerita nka make sure to ko improve no twaritani ba Meru iba iritireta mono aiba iritireta sana ende aberukiri utongeri bwa batere aritani ba Meru ni barampi interacta na bona yenda ta maskuru aritani bena weru ana baiba abo meno totumba kugana baba abariti nkurukie barabe private schools tofauti ni ate barabe private schools kwe mauku na intobinge bena bibyo batedia kuthoma nkurukie babe public ana bana omwe bonde lakini baba leta school we into bionde beto pato gwikia public bareta guntu gutina guntu kwerukirwe school we uri otigire school na miaka 23 na athikiri bakwa school iri otigire public miaka 23 ogeta no ekario uri ometigire kana ethuka nkuruki na mwana uri uri kutori ombere te mwana omba gwitutira jabara bambere pabe kuna ndire na soft na naituruga ba compete na ba private schools para bambere nyote private ciario cio cinda nacio ko wibomba gwita Alliance ukaigunya mwana okuma nture ne kuraja ukui Mangu High School ari Alliance Chuka High School na anande iuchieta na ba private ko no mwanka tutethie public primary schools kugia na facilities na tuthikire aritani betu patwira motivation ira bakwenda no ntuinya tugaikumia tukiuga anga constituency yako irari number 1 anga yetu irari number 2 Meru iri number 40 ndene Kenya na ndina na autorito chindi county ingi chionde tukera tu number 40 boya sana no ntubo giocokia kiure kiu na ima oni ari ko ina yo konya thirikari ye kwetha ye county government no kuona akaba bati ko wa kanya katwele thirikari county government ya Meru oni mbuga go ntubo mwe ibageretie na tebwega ko bathombi ora ntubo bathombi no ntuiba kuromba kura muntu akathomba ya kogote ngugiriti yanga twambe tumenye gintu kimwe thirikari ire iri kuchia county iri ambere kwithira kwina county government anto bataiji nya ministry ori kathi thwingana bataiji nya mbecha ori gatuma gutari nya na facilities cio bici na guseta ke infrastructure ya ku deliver services kuma kiri county government inya yu yonka ingugi number 2 oni thiuruka muno rimbita gwitana different county assemblies
na intekaga nkona inyokoria Meru inya baba ntegete thaiji ukabera bakwire county imwe akibagwete bakwire ria gweta wekirwa nitete ngugi na ingugire kwiritete utokwire inyemwe county iria twira wake ne Machakos na ikyo kiratumire uni mutua kumberencha muno Governor Fred Mutua party leader wa maendeleo chap akomboni ura itete ngwende ne Machakos county oni kwira Meru bakathura mtu nonto bakiama na bakathura nyate nonto ura ndo chap ibandhure nonto ibakona ndina quality zinjega bakathura mtu ate nonto Jubilee anga PNU anga chap tegera muntu ura wengwa wendene kiama kira uri kuromba kura nonto ndakwira atiri nonto kirugia county omburia gote muthikiri uri aja umbo kwira anga Bungoma county irathithiona anga Nyandarua county ni thithitiona kwou obisi Meru county government teka itete ngugi otheri atokugi barabwiri kurita ngugi nkoroki ora bathithiti atia ore baritete ende muntu ore kurunga makauga oteu bathithia muntu uyu murongo no tuitone kwena dispensaries nyingi ciaki kwena irasi bia ECD biaki kwena aritani ba poste to batari bagwitanana kwena inyando je ciekiri inyethara teka citete ora cibatere gwita no kuigwe no tuge batitete ngugi ora batere gwita ende ibageretie. That would be my comment. Tukithiria Gigi anto bawise ya musiasa kwena untu bumo ukenda anto bamenya about you ikabura babatethire to baisie oni no mpende anto bamenya ja number 1 muntu witikitie Murungu na muntu witikitie nkuma ya Jesu Kristo na mutumiri urutoto rwa Murungu na muntu wije apart from kwithirwo gita wa MP kana kwithirwo gita wa senator kana governor obwiri kwithirwo wikiererezo gikiaga kiri antu na inkwire inya Meru ria bukuthura antu tigeni utinde inyota gari mo mantu amanene ria buguchwa mutongeria choe ni muntu nonto muntu tikuga no gwita maguru jairi imoto juju wakura juthugana yana tumba kumenyera moto juju akujo kari kuringana na nteto iria waraia noria obehave mbere ya antu ukathurua ri ni atio thithaia family eku ri yongwa kana aciari baku ubatite bungana kana aturi baku na aria umite mebe na ni kurigara muno no nturite ukethira kwina antu menya antu ibakwenda bachonkone mtu bori yethera injiji ariro no kuma buri ibete buri bori atiri njiji na buri na boete shima kana imuntu obochambia muntu oboruma kana muntu timitire miega kana muntu tijinya kumenyera family we kana na bawe antu ibati yotega mantu inkwira Meru tuiritane kuthura antu nomo te antu bakurunga mbere ya antu bakaria na ana bari au ukaigwa muntu ntu iria kwaria na itokuga nga unwe honestly na rio etaburi kwina MP uciumiritie Kinoti Gatobu kuwa na kwenda itekia governor no kuona yakariri ritala riri ya na to imaoni yari ko wina yo Kinoti Gatobu imuchore uko sana na imwendete muno na Kinoti Gatobu na eritete ngugi njega muno ndene buri constituency miaka iria thiritwari ku miaka ina na jojo 5 na endigwa na aragwira na kwenda kwa governor ora mpumba kuga anto babure iba kuigwa be frustrated inyatha iji aranda uma anto amotokari na maombolezi na bwakaga anto babure barabokari uba kweja babingi bambera ibo borere Kinoti uge na kwenda kwa governor nda bakauga na ndikwe torenda Kinoti batue aturitira ngwe miaka ingi 5 no tumuririze angai na nkauga atiri onto bora bwotongeria ibwa muntu kuga no tiumba kwira muntu akarungama ugire akarungama mbuga no mwe yo una advice lakini muntu kuga no kira Murungu na kuromba Murungu agakwira niyo conviction niyo ndenewe tukauga wendo wa Murungu bothithike no nto mbuga Murungu mana mwariritie no nto nuje no kuga ora akuigwa ndenewe so otherwise Kinoti is a good young man na is a good example to many Meru people who are young aimbie gutuma antu bauga Kinoti baigwa bethara na biuria nyabo nchokeria kiu teko buri biuria wenka nimea sana Gigi utaka nchokeria biuria marosia thank you so much karibu sana ndani ya studio yetu endi go tu mpaka nya ndoma no kura na tukoromba kura ndeka 20 sionde tukoromba kura utakwa na ndomba kura mbira thikiri bakwa itwa na mutegeri wetu watanira na oni twina Ison Gitonga twikuretera nteto cia micetho